do I want most? Mizoram Premier League tuần season rồi bet kai project veng FC le FC veng noi te han rin ma chan dona Andia pasa veng noi defender ten lo di boy mana jakin bolan chan chun sama Andy ta bolan pe a offside lawa Andy ting ti do project FC hi kumliam ta ai de champion te khan lia 2017 khan lo champion to boka MPL round 1 a hianin chon puila ka 4-1 in atloma round 2 chan maril ka 1-0 in goal on FC Ben Noin pen goal ma an pen goal ma le me minute ni na akal mek lain FC Ben Noin ten goal an thuna man chi lam te pokan ni man me ola wani FC Ben Noin tan Erika jersey number 15 in goal thuna tun met sa po hianin comeback te pokan mu thei turan ngai taila chuti rol chonen veng noi lampoi team thatak season liam ta finalist tu season a be sei angin an line CMM theilo mai khan nia project veng FC lamin chan san ne ya avan goal teu ve mai ro chu duai chona shot ma de ulengani Samsonan bola chan chun zoma Samsonan goal shot ania aval lau om teu ve Samsona project veng midfielder ania project ta chemi alova hlom ve a tau thel dewani jersey number 7 FKN Ramdina team captain in TS bolan pe TSN bola changmeka jersey number 7 Mar Royan pasawa Ramdina bokin bolan lalet le a project FC lamten goal ta project FC lamten goal and score tuna khan jersey number somtum le pakhat Samsonan long shot mai tak mai mangin project FC te goal khatna athuna khati khan tuna kan goal din mun hi 1-1 ani an goal kha en non ne tai lakhi moi khop maya kitilai khianin FC veng noi kan ti sual da wan nei gare kila yes ate ho king khilaya miss pass an ya khilai FK ala luta FK khianin duang tha len ti thatok lo mai ra chu ki hi a that na lai haron lang ta zo khemi ball le phei hi samsona khianin long shot thatak ni khi a chan chu veng noi goalkeeper ta na a chana tan khian angai nam lo lem khan han uluk deuh sela chu project veng laming ball an chan chun zoma fakan goal shota teu em ava pui riep thin em TSA ti sual tang bok khan nia FK la shota khimi hi crossbar per dok ma hing loi maya nuna project veng FC le tu hacha san lai chun som sela abat lom ve chak ngai tu min aning khela hi a hmu nam lo thei lo ani project veng in bolan chan chun zoma bo thadak mai dong zualan gola sota tu live football ai chon thiam nei sang to khopa VAR hi oma player to point team lui to maya soi hat hanom thinang te ha football team ne ni pakhata football hi atilu ve 2014 na Frank Lampard na a goal teu la mai dong zuala lo volley tuma ahar sa dewatin ni alo offside man lau maya ole moiten goal a try a sang shet moi te ha aman mo deu hlek din langa tuna chance nei kha
experience nei thazok tila paltang thei lawa ma shoi ma shuaya ma shoi te one two na na tale to ma shoi na cross aval la om teu ma shoi cross ka an chance nei khanita laung khop mai hi rin zona na chu bola tlo ani Samsonan moi te ta na peta offside lawa moi ten gola chanti thei don em moi te avan ui om kha chu golu thi kan lo mu pho to a project wing fc lam hi tuna khel da nei chonin gol khung ngei tum hi an ni na langa chulai chu hnung lam hi a phui lo ve zau zau thina chu po chu weng noi lam hi chance aroni siam nan an man thei ve thei thona la chuma gol pa project fc lam ten tho ma ring game jersey number 7 fkn goal athun lea tikhan 2-1 in fc project lam ten man shuai ni fans ten tho ma tha Kolasip district sports stadium chu thum hum mai moite ti thatak zeta a cross a ki hilai leaf kin al lutuk an du thu saman ti no thing thei do na ang tariau maya season kalme kan point thum no chom saber tur pon thei do ne mai na chitia chan ole in khela top ta tikhanin project veng fc chuanin an mani mual an mani district a point thum hlu tak an lo chuaka hein khel munom taka hianin in khela tanga hun ma takan tran chau tin veng noi tan erikan moi takin man hruai na gola khunga chumi nuwa samsonan project veng fc tan gol thabik mangin an sipur asu ta tin fk an hun top don lama khanin gol ni gol khata man hruai na gola khung le